Мысқалы Нұрқан 15-ci жылы 1915 жылы Жұмғал өрөөнүнүн баш кууганда айылында жарык дүйнөгө келген. Мысқалы Нұрқанова 1915 жылы Жұмғал өрөөнүнүн баш кууганда айылында жарык дүйнөгө келген. Папам 1915 жылы Жұмғал өрөөнүнүн баш кууганда айылында жарык дүйнөгө келген. Ленин ордени менен сыйланган. 2 жолку эмгек кызыл ордени менен сыйланган. Кыргыз ССРнын жогорку кеңешинин 2 жолку депутаты болгон. Ойлоп көрсөм, чоң кызмат болгон экен. Капарынан алганымды кара. Siz Айым Кулбакаровасызбы? Мысқалы Нұрқанованың кызы. Саламатсызбы? Ооба, мен. Саламатсыз. Келиңиз. Орун алсаңыз. Мен азыр. Аяр болсоңуз эфирде баштайбыз. Саламатсыздар. Эфирде көрүнгө берүүсү бүгүн СССРдин эл артисти, кайталангыс үндүн ээси Мысқалы Нұрқанованың кызы Айым Кулбакарова менен маек курабыз. Куш келипсиз. Senin yanında yerimde sesliğinden özümü gelişmedim baba. Kanım kanı burada birbirine düştüm. Bir okuduğu Moskva'da Nikita Sergeyevich Khrushchev'in altında bir başkaca oldu. Konuşunca korkudan vurladım ben. Cemil'in ağzına kalantıma açıkça bağ vermiş gibi aytır Nikita Sergeyevich oradan durağın kol çarpırsa. Hanımı göz altı olayı burada küçük bir ellerine tuttum. Kol çarptırıyor. Neresine düşmüyor. Erkekleri gana koşçu. Kız emet ayaldardın koşkunu öte seyrek gizleşçü. Yine sürgünde koşuptu koşup. Oy, oşonduğu ildin bağırın şaşırtmadım. Hey, bu kızın önünde özgöçe bir nerse var. Sağın, buna sendeki komustu jakşı çertesin. Oy, öküngör erçip жүрсөң örtümele kut jaraşat elingere. Мысқал jakşı kız. Sen oşoğa öýlen bala. Hakkuda düşüp buna men özüm baramayım. Basa, başka köngülüm düşken kızın yok böyle. Жоқ. Мақұл апа. Сіз айтқандай болсын. Bara geldi. Jaraydın. Kananda hay kempir gel. Batağıl etti. Oo, men yol atın. Al bunu. Senikindey talan tar çeyredi. İçineki kışlakta katılıp jatbaşı gerek. Sagınalı, gelinçeğin daldağı
Боргорго жөнө. А Фрунзеде болсо жаш таланттардын кароосуна өтүп жатат. Намыс калым ал жактан кур келбейт. Сөзсүз бир байге менен келет. А бул жакта болсо калгандарыбыз деле иштеп жетишебиз. Сагыналы. Ак жол силерге. Жөрөгүлө. Ак жол жакшы барып кел. Жакшы барып келсин. Ак жол. Биринчи место награждается Мыскал Омурканова. Кагазды колуңа кармап албайсың. Эмнеге? Биринчини алганыңды элдин баары билсин. Жөнчү мактанган сырай. Анда мен кармап алам. Сагын. Көтүрсөң, апама деп алган жолукту унутуп калган жоксуң. Карачы. Бар экен. Үйгө деп алган катты алып кел. Жүрөт. Gelinim sinirlenip gel. Birincini almayı var. Birincini almayı Görkemem cangıl baktırma. Örtün aylanayım bakayım. Evi, tengirim dalgap, Kudayım özü oldasın. Baldarım yetişip aman efendiriştin. Düğünöge ünüm cangıla versin mıskal. Hanemese bağrımız çalıp bata ver koyalım. Başın boyundan kadırına gitti doyumdan. Katlarına ötken kişi beni dedi bilmek sen Мага да согушка чакыруу келди. Sizlerin en büyük şu. Alayın ölçüsünüz kardeşim. Sarıların teşkili. Sizdin yoldaşınız soğuşta batırlarca kurban bol. Ben ötölüğüm olarak atalım. Bu yanlış. Handay oluşu mümkün емес. Kayrat kılınız. Beken bolunuz. Azabımdın canımın mülahmadım apaki.
Bravo!